Long Persha Badairu Chief Executive Member Barim ka KHDC uba Titas Tarwelkan ulaong ba ka Delimitation Committee kabala thaw da ka KHDC kala bandon arjingmut kala bandai hagaban pentrai kam ya ka kernit ka bahan riu jong ka riti senjar kari namar hadin baladep ban pentrai kam ya ka ain ka barim ka ain ka bathamai jong ka kernit ka bahan riu kala bandon ka jempen kiu habai dei bat kisit jong ki MDC rela da kam don ka ain ka ba pentrai kam Jingtmu ban penbet iki constituency kalong kababiang mereka syongpat haki isi haduk kat nopor kan ai ya ka komiti ban pendam susu nak liang ba titos ulong ba un sapa da jingto syau CM uba peniat sing CM ani syau chairman ka council ban bu da kapor ya ka komiti kenapa ki pai ba jong itu constituency kentep hakapor kababiang ka ngatharai ka don arjimut kesimpu itu ke delimitation committee. Kawai kalong ka anticipation ba kandon ka amendment yang schedule. Namar lada dep ban amendment yang schedule. Ka new amendment kadon hantu ka bahan increase isi. Jadi kemudian haban le kata kadon kam ka delimitation committee. Kata ka di kawai kesimut. Kabaar pat kalong ba lada amdan makna kata ka amendment. Kemudian ke delimitation committee kan le ya ketuka reorganize ya ki konstituensi. Namar ba kidan ki konstituensi ki balik se ki badan ke voters kumpasan ho haza. Kidan pada ki konstituensi ki badan tak ho haza. Kemudian kandan ke adjustment habalakum nu ki konstituensi ki de ban rengkat ha ke jingi don ki votes. De ngilang le ke di proses ha ka arja khat sauru. Syua ka arja khat sau election. Kaba ni penmi ya ka umsling konsumsi yang terpor bat ni pendu yang ketika like kro konsumsi te kani ketika proses kaba long legally te like nang tangam dan ni ban comments ka syong pat ha ka isi lanu ka aipor yang ketika delimitation committee bahkan pendap ka na kalian ka jungi kung magmu nongelam ka kalian persa ngan sa tho yang ni sa keren yang ni apa isi atau CM dan chairman ba lakum nu ka delimitation committee ke bandan ni time frame nang baki stakeholder lani kita ki beliau ki belum affected lani ki pat ba lani ki shnong kila ban submit e ka representation joki apa por ka untuk ni kan kam de ban kata namar ba tang ban reorganize konstitusi kamut ba bin panpor ne ban extend ne house dan re hari so ka jonga hi ka so ba ka reorganize konstitusi ini bentuk po si benaya